Sibên baş xwendekarên hêja. Îro mêwaneya sîsiya ya wêje bibin, waneya me bi navê wêje û jiyana civakî ye. Ji xwe di derzên borî de me wêje pênase kir, me got wêje herdem girêdayî hest û raman û fikirayî. Li vê dekê çi girêdana wêje bi civakê re hebe û di jiyana civakê di bandora wêje çi hebe, em ê şîrove bikin û em ê rave bikin. Wêjeya got ji pêdiviya rastiya civakê dernekeve, a dîrokî û civakî ji rastiya wê na dernekeve, ew wêje ne xwedî nirxe û ne pîroz e. Divê her wêje ji rastiya pêdiviya civakî û dîrokî derkeve. Herdem divê girêdayê wê civakê be, çi pêdiviyê wê civakê hebin, divê di riya wêjeyê re, di riya helbestan re çîrokan re bîne der. û nerînên wê civakê tiştê got wê civakê re derbas dibe, di riya wêje re her helbestvan kî bigo ne ji netewate bijî wê wana nas bike. Wêjeya got, wêjeya rast heye, wêjeya nerast heye. Wêjeya rast, wêjeya got bikeve bin xizmeta civakê û gel de. Wêje dema helbestvan ji gelekî be, ji netewekê be, divê çi derxi der di riya wê na de, ew wêjeya wî bikeve bin xizmeta civaka wî na de û gelî wî de. Ça bikeve bin xizmeta wî? Dema wa alozî û nakûkiyên got di civakê de di riya helbesta xwe de xuyanî bike û nerînên wana di helbestê de xuya bike, ew dikeve bin xizmeta gel de. Lê wêjeya nerast û a bê wate û ne bi nirx be, ew wêjeya got li gorî bercewendiyê kesayetî be. Helbestvanê got li gorî bercewendiya xwe tenê wêjeya xwe binivîsîne, ji xwe ew wêje wêjeya nerast e. Hin mirov henin karin aloziyê wa henin, nakûkiyê wa henin, lê nikarin va aloziya û nakûkiya derxînin der û biştexilin û derbirîna va fikir û ramanên xwe bikin. Çima nikarin bikin? Ji ber gelek sedemên siyasî û desthiledaran nikarin va nerînan derxin der. Di riya wêje re ev wêjevan tê vê nerîna wê na di riya çîrokan de, di riya helbestan re va nerînan derdixe der. Naxwe wêje herdem çavê civakê ye, dikeve dilê wê de, dikeve heta kurahiya civakê de, van nakûkiyê wê na tîne ziman. Bi riya wêje re. Wêjeya got hin mirov henin wêjeya wana girêdayî aloziyê cîhanînin û yê girdonînin. Mînak meselen wêjen henin çi nakûkiyê di cîhanî hemîrê derbas bin, bêyî got bala xwe bidin ol, nicat, ziman, zemîn, bêyî li vana binerin, wa nakûkiyê got cîhanê re derbas bin, giştikê tînin û nerînên xwe li ser didin, di riya wêjeya xwe û helbesta xwe û çîroka xwe de. Bêyî got li nicatê binerin, bêyî got bê evaya reş yan spî li reng binerin, bêyî got li olê binerin, bê ev misilman e yan jî ne misilman e, van nakûkiya û van aloziyê got war derbas bin, di riya wêjeya xwe re tînin ziman. Ji vê wêjeyê re em dibêjin wêjeya cîhanî yan jî wêjeya gerdonî. Ev wêjeya got hemû pirsgirêka û nakûkiya di riya xwe re, di riya helbestê xwe û wêjerê xwe re bêyî got li nicada vê binere yan jî li ola vê binere yan li zemîna wê binere netewa wê, em ji vê re dibêjin wêjeya cîhanî yan jî wêjeya gerdonî. Di vê derbarî de wêjevanê me nivîskarê me Maxim Gorkî, ew jî nivîskarekî Rûsî ye, wiha dibêje divê wêje çavê gerdonî ye. Got her tiştî dibîne ta diçe heta kurahiya derûniya mirov. Maxim Gorkî dibêje wêje çavê gerdonî, çawa çavê gerdonî? Ez di çavê riya çavê xwe re her tiştî bi derdora xwe dibînin. Naxwe di riya wêje re tu wêjeya netewekê bixwîne, ew wêje çavê wê gerdona derdora wê nayê her tiştî dibîne ta dikeve kurahiya derûniya mirovan. Dikeve hindirê mirovan jî ne berê me gotiye wêje girêdayî hest û ramanan û fikrê mirovan. Li vê dekê li gorî nerîna Maxim Gorkî erê diket derûniya mirovan de, lê divê her mirov nedûrî civaka xwe nekeve. Çi qeysî? Di têkeve kurahiya derûniya mirovan yan jî di azad be di helbesta xwe de, di çîroka xwe de çê nabe tu ji civaka xwe jî derkeve. Divê tu li gorî çanda civaka xwe here
زمان جواکا خو هر زاگونین گو جواک جمرور داتین لگوری و زاگونان ام ویجه دین ویت گریدای جواکی جبر ویجه گریدای گیانی جواکی تشتی گو او جواک تیر در باست به ویجه در دخه در ویجه چیزی جمره آماده دکه هر دم زمین شورشی جمره آورد که شورشا مجی و فکر و رامان دما گوی زمین جمره آماده دکه او ویجه هان و جنقی و ماتمایی او جواکا هان ماتمایی و جنقی نامینه او ویجه و عرض و زمینا بود اف جواک تیره در باز جمره آماده که ام جوی ویجه دبیجن ویجه شورشی ویجه شورشی شورش آمجی پیش دخه تمی مجی وینا دخه وکه شورشه ده شورش آمجی دمال شده به اف ویجه مجر بیجن ویجه شورشی ده درباره ویجی دیجی نیکولای چرنوبیسکی اوجی ویجه وانه کی روسیه ده بیجه چه ده گله بی ویجه کور و نزانه هر گل بقاسی هبونا ویجه خو زانا و روشنبیره گله بی ویجه گل تنبه ویجه جواکه که تنبه او قل او جواك وكا جواكا ككور ونظانة هر قل بقاسي هبونا ويجاي خو تشقا ويجاي تهبه او قل او جواك بقاسي ويجاي هبونا خو ديار دكه وبقاسي ويجاي زانا وروشن بيرش خو تشقيسي ويجواني تهبن هلبسواني تهبن او كسي هاني او هلبسواني هان جواكا تي او جواكا تبي زانا وروشن بير دبه افجي نرينا نيكولاي جرنوفسكي دواره وجد دبیجن دماغو افشورش مره و زمینی آماده دکه هر تشت مامسته نویجه کلیجی دماغو به آماده کرن به هلبتی ماتمایی بیم لی دما افویجه هر تشتر آماده دکه تشتی گریدایی بجواکاته او ویجهاته او گلیته تجاری ماتمایی نامینه دما ویجهاته بخوی لبیده کسی دستهلدار هنن کسی دستهلدار تمید خوازن ویجه آرمان جاوی و آرمان جاوی نیا یکم درخن آرمان جا ویجه یکم چی گونه گریدای دستهلدار آبه یعنی گریدای جواکاته به وان کسی دستهلدار دخواستن ویجه آرمان جاوی درخن آرمان جاوی جا سرکه هشیار کرنا جواکه و گل نتخواستن تمی گل هشیار بش خو کسی دستهلدار نخواستن جواکا و هشیار بش بو تشت نو نزانبن و به هستیار نبن خواستن تمی وقت خوبن دبن دسته واده بن لی وان درباره وی نرینی جیده دوستویسکی و هاد بیجه یک جه ارکا ویجه شیرت کرنا مروواهیه تمام یک جه ارکا ویجه شیرت کرنا مروواهیه و هشیار کرنا هستان الجم مروان و الجم جواکیه لی اوی دستهلدار دهاتن تخواستن گو و آرمان جاوینی سرکه راکن و نتخواستن گو او گل هشیار ببا و رابه سرخواه و تشت در دور وانا هر بین نتخواستن به هشیار بن جبو گو خوب مین بن دسته وانه کسی دستهلدار ده بین دما گوت جعالی ویجه ده خوتیر نکه جعالی گیانی ده نخو جعالی مادی تنه ده تو خوتیر بکه هلبته رو که جوجات وگر دوی گیان امروف جی و گیان جواکه جه تیر به جعالی پیوا ده جعالی هنره ده جعالی هر برهمین ویجه ده و جعالی مادی تنه ده تو خوتیر بکه او مادی رو که جوجات بداوی ببه دوی گیان تمی وگر دوی گیان تا هر تم تیر به هنا دقودن هنر جبو هنره ناوی ویجه ندخسین تخصن ویجه جهولی راکن و جارمان جوینی سرکه درخن لی بریز عبدالله و جلان او جی وکا فیلسوفه کی ده پرتوکا خونی چاوا بجیم دید بیجه هنر و ویجه دو اموری موبی وینا جواک نابه هنر و ویجه یعنی ویجه و هنر هر دو تمام دکن هر دو جی نبی ویجه دبه و نبیری هنر جواکا ما هر دکوه و نابه لبیده که شورش جبو چی ده دما راپرینان و شورش راپرین جبو چرا دبن جبو هلوشاندنا مجی و وازاگونین حشک و کفن شورش و راپرین جبو ولو چی دبن اف جی
جبو آواکرنا زاگون نو و لگوری جواکا نوجن دما گو شورشا ویجه جی چه دبه شورشا ویجه جی جبو او جی وکا شورش دن و راپرین دن جبو هلوشاندنا مجی و رامان و فکرین کفن و آواکرنا فکر و رامان نو و جیانه کنو و جواکی بآلی جیانه کنو ده ببین ام دیان داویا وینه اخواه امی خالین سرکه هنکی وگرینن مگو ویجه او جیانا جواکی ویجه هر دم چید کرد جواکی ده وکه خوشگبونه که وکه خملاندنه که دخه جواکی ده دخه جیانا وان مروان ده جواکا و بواد خملینه و خوش دکه چی دیجی دکه دهیلن تمی هر دم کسین گودوی جواکی ده دجین هشیار ببین آلیکار ببین کسین در دوره خوره تشته گو کسی دستهلدار لسر و دمشاندن هلوشینن و آواکرنا تشتین و چیکن شخو من نرینه گلک فیلسوفان جید درباره ویجه ده خویا کرن ای مکسیم غورکی او جی فیلسوف کی روسیه نیکولای جرنووسکی فیلسوف کی روسیه او جی دستووسکی جی او جی فیلسوف کی روسیه بریز عبدالله او جلان جی او جی وکا فیلسوف کی ده پرتوکا خونی چاوا بجیم جی و هاجمر ده ناسی ام بین پرسین الخاندنه لبیده که 4 پرسیج مرهنن دبی مکسیم غورکی ده درباره ویجه یا گردونی ده چی دبیجه؟ شخو وانرینا مکسیم غورکی لبیده که نویساندیه دبیجه ویجه چاوه گردونی یا هر تشتی گو هر تشتی دبین یه هر تشتی و دچه حتی کراهی درونیا مروان تمام اف ویجه داد که حتی کراهی درونیا مروان شخو به رژیم گودی ویجه گریدای درونی گریدای هست و رامان یاد دواد بیجه دنابرا ویجه یا گو خود دسپیره راستیا جواکه و یاد دسهلداران ده چی جداهی هیا ده دسپیکا وانه یجید مگود ویجه یا راست چاوایی و ویجه یا نراست چاوایی ویجه یا راست یا راستیا جواکه دکوه بن خزمتا جواکه ویجه یا وی هلبسوانی دکوه بن خزمتا جواکه و بنرخو پیروزه و یاد دست هلداران ناکوه بن خزمتا جواکه و بی واتی اف جداهید نابرا وانده لگوری تا ویجه چاوا جواکه دخملینه بری آنا جیمه گود دوباره کرینه دو ویجه چاوا جواکه دخملینه ویجه آلی گیانی یه جواکه تیر دکه و خوشگبونه که لدرونیا مروان باردکه و دبس دما خملاندنا جیانه دجاوین مروف ده جیانا وید خملینه و دبه آلیوینی گیانی جی تیر دکه و خوشگبونه که لدرونیا مروف باردکه ام دیان داویا وانه یا خواه هم ببین خیر و خوشی ده حتا وانه کده